Voin hi June ni som paruk sang ni som ni le pakhat ania. Tukin jinglam khan Israeli Air Force te chuan Khan Yunis Gaza Stripa Hamas meeting ne na mun tur an boma. AFP News le AP News chuan thile hliam anom hriat ani lo an tia. Hetianga Israel hoten Gaza Strip an bom chan hi nimina Hamas le Palestinian hoten balloon enge moza chu Israel chimlama ron chuain chutiang balloon thlok chu achunga oil al thei da in leya atla khan ram ati kan chiam thei wangani Bible Superman Samsona Khan kumbi si sangkha somsari panga tanga sangkha somre le bathumin kara sihal zathum jet manin anme a tron khomin anme le me in kara me cher ada chuan Gaza kho chevela Philistia howom te bu phal le bu mun le olive mun te alo tikang cheteu tawang devin tunlai comedy sangni somni pakhata Gaza Stripa chengte ho point Israel ram ti kan nan balloon an mangtang kai thiam hle ani Gaza Strip atanga balloon ron chuate chu Israel ram chimlama tlain mun somnia kang mei te naw deu ati chuak ni in Israeli Fire Brigade chuan an soi poi khoi lian thamero anei lo an ti ani hetianga Gaza Strip atanga balloon an ron chua chiam chan chu nimina East Jerusalem khopuya Judafir fiak anti far right Jewish hoten East Jerusalem chu Damascus gate atanga ron lutin kong an zo wangania chumi du lo lan tir na ni hetianga far right Judah du rum pol deuten Damascus gate atanga all city thlanga kong zo na an nei don hian Israeli security force te chuan Damascus gate a chuan Palestinian Arab hotele Judah kulmu khote inti boilo na turin thir mangin bang an siama daidan na thatak an lo siam ni in Al Jazeera News chuan a ziakani Judah hoten Jerusalem kongzo hi kumtin main kumsang khazakwa somruk le pasari 6-day war a ne na an chan an share rengna le East Jerusalem an lak share rengna niya kumin me ni soma nei an tum khan Israel le Hamas le Islamic Jihad te indona chu ni som pakhat chunga thlen pha Palestinian zani somnga le paruk thin naw pang somruk pasari ba ka meichia somthum le pakwa anthia Israel lama po Hamas Islamic Jihad hoten rocket sangli le zanhi chuanga Israel an ka chema wangin mi som palin an lo thi pha bokani ni som pakhat nuwa Egypt le Qatar malak na in ka hai aum theya ma se anin ka hai boruak hi chele thut din huna ding rengani anti thinani Judah du rum pol kongzo ne hi Israel sochiar sarkara Israel Public Security Minister Omar Barlev chuan phalna apea police te chu boina chuak thei veng turin anin peani mipui ro rial narama khoya po boina siam lo kongzo nei thei anialom Jerusalem chu namtin sa khotin abikin Judah Christian le Islam te khopuyania ma se Israel ramani atiani Judah far right kongzo tu te hi kumnaw panglam le sa kholana zual sa khomi upalam antamber antiani Jerusalem March Flag March nei tu te chuan kongkama Palestinian Arab ho te chu aw khomin Arab ho thiro se ti le nakba voi ni na alo thleng me ka ni ti te in anaw khuma nakba ti chu kumsang khazakwa somruk le pasari 6-day war laya Palestinian noi sari don te ti luina chua soina tongkam Arabic tonga chiat vekna ti na ni Palestinian Arab ho te chuan nakba share rengna hun an mangfo bok Palestinian ho te chuan an chi then fai nang hiala an puin an soi thinani Israeli PM thar ultra nationalist Naftali Bennett a sarkar chuan the flag march hi thotan ni khan phalna ati chuaka hei hi PM chuakta Benjamin sarkar in phalna alo pek to ania boina chuwa hlawa kongzo an khawai chuan Benjamin le Likud party te chuan Bennett Lapid sarkar chu Hamas hotilaka tlom le nem lutuka anron pu donin an hlawe boxi ani antiani nimin thole nia kongzo na hian Judah du rum ratak Hamar Ben Gvir niset member po atel veni in Yodiot Aronot ni tin chanchin bu chuan asoi Palestinian Arab MP Ahmed Tibi Ayman Ode Osama Sadi Sami Abu Sida tepot Damascus ge ta lokalin police le Israel Public Security Minister in Judah hotetana flag march kongzo an phal sak chu an demin an soya buaina ti pun lun tum na mayani anti Israel Security Force te chuan Damascus ge ta lo pun khom tum Palestinian ho te chu lo not darin Palestinian Red Crescent Paul mi som pasari manan niya
ambulance ringot po som panga chop ani bokani East Jerusalem lam chu Palestinian hoten independent an ni huna an khopui ni tura an ngai ni in an hausak burmaya ma se politician le shwai tu then khatin Palestinian hote zelen na ni na pek chu Israel le ame pui tan himlo hle tura nga in Palestinian independent pek chu UN General Assembly a meu ramza somthum chuang in pompui to ma se Israel le US le ram then khatin an pompui du si lova Palestinian tan omzia te chiam anei hlei theilowani East Jerusalem ma chuan Israeli police sang ni z duty belti ran nia nimena juda kulmu khote kongzo wangin boina lian thamero achuak ri lova Hamas hote anlawin sho saku kuk mai ni Hamas thupuang tu Khalil haya chuan engkim chu do kana thlan mai thein ome tin Israel ne na hanin beng berek le in khoi noi deu an chau viau ni in an soya Israel lampo an film kur hle ani netivo kwa Gaza Strip ramri bul naya te chuan Iron Dome defense system battery choble rupin Hamas hoten rocket manga anron rai sai le chiamta ka tin Iron Dome missile defense system le David Sling tenen anin rawing chho hle ani Israeli Defense Minister Brigadier General Benny Gantz chuan Chief of Military Staff te top security official le Police Chief Commissioner te muin Israeli mi tuma Judami emo Arab emo ti natin anom turanilo ti ashilani Yair Lapid Israeli Foreign Minister tharpoin Israel sarkar chuan in huat na le chin thliarna chu adu lova apalzam don lo chutiang chu ngai dam thei anilo atiani Mansur Abbas United Arab League Ram Party Shwaitu Bennett Lapid so chair sarkar zom 2 point hetenga police le Israeli Public Security Minister ten Judafir fiakte tana kongzo phalna an pe chu ademin asoi selani Nikuma Damaska ge tatangin Muslim quarter lutlang zongin judaten kongzo antuma ma se police te chuan all city atangin Jaffa gate lama shwai koin khwaljin hotel na kongka an lutira ti chuan Jewish quarter lama tangin Western Wall trana bang anti boka lutin an tong trayani Mohammed Steya Prime Minister of Palestinian Authority chuan kan mi puite nexe pinan omtiin Israel thilti dana soi sela Jordan Foreign Ministry point to chuasiamin thilpom theilo tin Jerusalem kongzo andem thuan tar langani East Jerusalem Damascus gate chu Palestinian hote luna le chuana kongka berania Muslim chonghei chong trai Ramadan thakhan Palestinian hote chu Al-Aqsa mo sa lokalin Dome of the Rock Noble Sanctuary a antong traya Juda then khatnen intiboi chovin Hamas le Islamic Jihad helten Israel chu rocket sangli le jahni velin anron ka chiam pha nisom pakhat jet Israel le Hamas hote anindo pha zui ani kha Muslim hoten juda temo sa khodang wan tu te reng reng chu mi bol lo tin an singa khosa a chenga an du meu thin lova juda te le Muslim hote chu anin mil tak tak thei donin alang love North Korean leader Kim Jong-un chuan South Korean pop culture chuna taka kapin kansar nat na angmaya rong le laom ani thu atar lang boka Kim chuan South Korean drama le K-pop music ngai thla piang te chu man chua an ni chuan shem nana jok pek an ni don ti asoyani maktang main South Korean TV show le an remoi te chuan khovel puma lom a hlo tial tiala South Korean pop culture ngai na tu ram te jinga hian mi pakhat thunei na hnuaya om North Korea rampo atelani South Lam Entertainment kai hnoi bungrua tam tak chu border kaltlangin arukin North Korea phurlu ania VHS cassette le CD tepo China tangin media censorship le internet kaltlangin laklu ani hetia South Korea bungrua lo lu te chu Kim Jong Un chuan theitop chuin dan be alo tum ve boka South Korean movie ke drama le K-pop music video te chu ramhmel ma an ni thu soin state media chuan natakina soi selti New York Times chuan atar langani Kim chuan anram le namnun phungti chia tuma thule hla a anram run mek tu te chu chui chiang tur le shemna natak peturin thu a chua zui ta ni aram mi te chu anlu medan an khosak phungba ka annung chang le tong kau che thlengin South Korea culture chuan ai cheto ni in atar langani kumliam ta December tha tang khan North Korea chuan dan thar an duanga mi tu po South Korean movie le musical ruemo
ngai tharu anom chuan labor kema kumsom panga da an ni don ti alo puang to ani ama chuan hnarim taka tho tir an ni hnuwa kumnga chung hremna pek an ni don ti an lo rel to bokani